Dakle, određeni dijelovi tog arhiva, starog opštinskog arhiva Topaljske komunitadi, koja sadrži veliki, značajni dio arhiva primorskih Srba, se nalazio na Kotorskoj pijaci, raznošen po Kotorskoj pijaci, dospijevao čak u ruke žena koja su prodavale ribu. Jedan novljanin, Sekulović iz familije Sekulovića, Jošičke i hercegovske familije, uspio otkupu dijela te znamenite ćiriličke arhive i donošenju njenom u Herceg-Novi. Izuzetno je važno da je arhiv mitropolita Ljubibratića nestao, da mi danas ne možemo da mu uđemo u trag, kao što je također veoma važno da su italijanske vlasti raznosile stari opštinski arhiv srpske Topaljske komunitadi pod protektoratom Mletačke republike i njegovi su se dijelovi, imamo o tome neposredna svjedočenja, mogli pronaći na Kotorskoj pijaci i na drugim mjestima u Boki. Također Italijani su odnosili stari Topaljski arhiv u Split, a onda je posle vraćan. Šta je vraćano ne možemo da znamo. Prema tome, Herceg-Novi je za vrijeme Drugog svjetskog rata postao poprištem djelovanja tajnih službi, okupacionih vlasti, italijanskih okupacionih vlasti u prvim godinama Drugog svjetskog rata i mi posljedice ovoga djelovanja danas ne možemo tačno sagledati. Izuzetno je važno također da se dijelovi moštiju, svetiteljskih moštiju, čestica moštiju, svetoga Pantelejmona, svetoga Dimitrija Solunskog, prst ruke svetog apostola Tome, o kojima mi posvjedočeno znamo da su se u Savini čuvale do 1930. godine, više u Savini ne nalaze. 2005. godine, posle upokojenja oca Justina Tasića, igumana Savinskoga, mi smo zatražili od tadašnjega nastojatelja da otvori kivoc sa česticama moštiju, pobuđeni brojnim sumnjama, i utvrdili da se čestice koje sam pobrojao, svete čestice, ne nalaze u tome kivotu u kojem se čuvaju svetiteljske mošti u apsidi velike Savinske Svetouspenske crkve. Također je izuzetno važno znati pred Drugi svjetski rat, neposredno pred Drugi svjetski rat, mala Svetouspenska crkva manastira Savina je opljačkana, o tome znaju svi stari žitelji Savine. Uslijedila je jedna velika, opsežna istraga sa velikim brojem policajaca i službenih lica. Opljačkana je naime ikona Presvete Bogorodice, čudotvorne, koja se u to vrijeme čuvala u maloj Savinskoj crkvi, a ne u velikoj kako je to danas slučaj. I mi danas izvjesno znamo da je ova policijska istraga bila neuspješna, da nije pronađen počinilac, kada smo prije nekoliko godina zamolili upravu Arhiva Jugoslavije da pogleda da li se predmet koji se može odnositi na ovaj događaj nalazi u građi koja se čuva u Arhivu Jugoslavije. Dobili smo negativan odgovor, dakle, nakon pretraživanja odgovarajućih službenih lica u Arhivu Jugoslavije se nije našao trag o ovoj velikoj istrazi koja je provedena neposredno pred Drugi svjetski rat povodom pljačke male Svetouspenske manastirske crkve.